ملت کرد زو بزو خباتکار خواه جبیر ناکه و ابراهیم حاجی صبری یک جوان خباتکار آیا وکو تیزانین ابراهیم حاجی صبری خود دای گند عندی وریا سال 1934 جدایک ببو دوورا چویا گند گرسور حسو داوی لگند کاسان دماو خوندنا خواه دست پیکی لگند کاسان بدو ماهی آنی هیده دسپیکا تمن خود تدوی ریز پارتا دموکراتا کردستان سوری دبو ده سال 1970 بجداری کنگره نتوی کرد روش آوا بسر پرشتیا برزانی نمرد بو. ده سال 1972 ده بو اندام کومیتا ناوندی ده پارتیا پیشوروا کردی ده و مال سر کار خواهتا چو بردلووانیا خوده روژا 29 شباط 2012 ده ده گورستانا دیرک و بره و رسمکی مزن هاتبو و شارتن ده وی هل کفته ده پارتیا دموکراتا پیشوروا کرد اف خباتکار لبیر آنی سردانا مزاری وی کرن با آمده بونانو نرین انجمنا کردی پارتین بزاوا آزادی خوازا کرد مامۆستای هێژا خەباتکارێکی بەژن بلند مینا براهیم حەجی سەبری باوی عەزەدین بۆ ئەم ئیرۆ پێشبەری گۆراوی دسەکنن ساڵا دووەمین ئەم لەبیرتینە کوڕێ خودێژێ رازی سۆزا بەردەوامیە کارێ خوددە هەز وەک کوڕێ ڕەحمەتی و ڕەحمەتی گەلک تعب و زیاد دیت کار و خەباتا خودە دژی شۆڤینستا این دژی مافن کرد ساکنین تعداری مافن کردا دخوارن اجی مدرسه ویدا سوز ددم و مدرسه ویدا رابن و ام خباتش ملت خورا بکن اندام کومیتا ناوندیا پارتیا پیشورو سر خباتاوی آخف وەک ئەس هەندامێکی پارتیا پێشڤەڕوو کورد سووریا پارتیا پێشڤەڕوا کورد سووریا باوێ عەزەدین ڕە من کار و خەبات کردی من باوێ عەزەدین ناس کردیە وەک تیکوشەرەکی کار کردیە ناو هەرێما دێرکێدا di sala 1958 da ketiya nav partî piştî kêmî salekî pêkayîna partî bavê Ezedîn gelkî nexweşî û astengî derbas kirin di kar û xebata xwe de wek menas kirî gelekî kete bin eşkencê de bin weket bêje zîndanê rejîmê gelek nexweşî derbas kir û ma xwedî baweriyê xwe û mal ser baweriyê xwe wek hindamekî di partiya pêşverû de هر ستێرێک ji ئاسیمانê xebatê diweşe ronahiyê dide hezaran ji milletê Kurd û meydana xebatê ronî dike. Ji dêrikê Ehmed Sofî, ARK TV.